Layikhetha ngokukhulu ukuzuma igumgedlela Nkosi enkulu Bhombela esitimela samampondo babamkhulu mkhulu phathe ami. Ikhotheme kabuhlungu yona-ke inkosi uCetshwayo. Ikhothamela khona phela lapha esho endaweni ekade inikezwe uyena uMelmat Osborne. Njengoba igcine ithwaliwe umzimba wayo ngayo usigedlemba wenqola lona ugcine wazofala kahlela khona laphana elibini lapho afike abekwa khona. Okubuhlungu kakhulu phela yiyo indaba yawo amamboza lawa agcine sesidayisile isilo uCetshwayo njengoba phela naye uZibhebhu engomunye wawo amamboza. Yeke yalokuya kugiya kwakhe uHamu ngalesa sikhathi ethi akuhlatshwe izinkomo zenhlawulo lena phela ezazikhishwa uCetshwayo ethi akayozinikela ngazo emangisini ngalesa sikhathi zifunwa uyena uSir Berkeley. UHamu lona ugcine edayise isilo benabo oZibhebhu yibo laba phela ababegijima phambili bethi isilo samabandla ungalokothi uhambise lezi nkomo asizihlabe sizisike amahawu siwashaya amangisi siwabulale. Bebhekisha besho konke lokhu enkosini uCetshwayo behuba amahubo avusa olukhulu usinga belambele igazi. Bethi okandaba ngazidli izwe lonke inkomo zamadoda uma nje ngasasiphaki. Eshonke amamboza athi ji khethana magwala. Okandaba ngazadla izwe lonke inkomo zamadoda uma ngahlasiphake. Khethana magwala. Ji khethana magwala. Usho bona oHamu laba kanye nabo oZibhebhu belambele igazi kanti baganga ngaso isilo uma sesisenkingeni sesisele sodwa sebeyasidayisa manje sebehlangene nawo amangisi lawa akade bethembisa ukuthi bazowabulala. Phela isilo sasihlakaniphe kakhulu isilo uCetshwayo ngoba sasesiyikhipha leza nkomo eziwu-600 ezazifunwa yiwo amangisi. Bheka-ke njengamanje ukuthi zingaki izinkomo ezigcine sezilahlekile nokuchitheka kwegazi okukhulu kangaka ngenxa yawo amamboza lawa. Anqabile ukuthi isilo sihlawule. Nawo lo phoyizini esidliswe wona isilo awaziwa ukuthi wawuqhamuke ngaluphi uhlangothi noma yiwo amangisi noma yizo izithunywa ezazisuka khona kwaZulu. Nakho ukudliswa kwaso isilo uCetshwayo kuyenye yemikhokha enganakiwe khona kwaZulu okumele ivalwe. Njengoba ukhona namanje umlando wezinsolo eziningi zokushona nokukhothama kwamakhosi esolakala ukuthi adlisiwe. Nako konke ukubangwa kobukhosi nezihlalo okwakusuke ngazo leza khathi zabo phela uCetshwayo okuyumkhokha okumele uvalwe. Ngoba lowo mkhokha usukapakele nakuzo zonke izizwe zabangoni ezincane ngenxa yokuthi phela indlu lena kaZulu indlu enkulu yabengoni. Njengoba lekela uchaza igumgedlela umlando ukuthi kusukela lena phela kumuntu okuyena nzalo yawo wonke amanguni akho e-Afrika. Inkosi yawo wonke amanguni iyodwa iphuma kuye phela uMalandela kaLuzumane kaMnguni. Lona phela wazala uQwabe inkosana yakhe kanye noZulu omncane. Leyo ndlu kaMalandela imele bonke ubukhosi obukhona e-Afrika. Ukugula kwayo le ndlu kulimaza ama-Afrika onke. Uma inkosi enkulu kangaka emele bonke abanguni e-Afrika yakhothama idliswe uphoyizini waqeda yajikijelwa khona lapho emgodini waphela ngeswayi. Ngabe igeziwe inkosi waphinde wavala lo mkhokha kaphoyizini nokudliswa kwamakhosi noma ngifuna lesi sihlalo na? Yebo, ngifuna isihlalo ngenzela ukondla umndeni wami ngidle nabantwabami. Isizwe sona ngoba phela zonke lezi zizwe zihlupheka kangaka ngizo izizwe zamashangane imbala. Amavenda abapedi abeSuthu baphethwe kuyo le ndlu kuze kuyoshaya phezulu kokhongo. Yilo ikhanda likaMnguni kaNtuli. Ngisho abathwa uqobo lawo baphuma kuyo le ndlu.
kaMnguni. Lizibalile zonke iziqalekiso eGumgedlela ezenzeka khona esizweni sakwaZulu ebukhosini, njengoba sekuze kwaphinde kwazongena lesi siqalekiso sikaPhoyizini nesokubulalana kwabantwana, kanye nawo wonke amaqhawe asesandlwana abulawa uzibhebhu khona phela eNdlunkulu Ondini. Lawo maqhawe abulawa uzibhebhu Ondini kwakuyibo phela obabamkhulu bethu abafela khona eNdlunkulu, nalapho futhi akukho kwake kwenziwa ukuthi iNdlunkulu yakwaZulu yafuzisa obabamkhulu bethu yabalwisa zonke izimpi, baqede yona iNdlunkulu yababulala obabamkhulu bethu ngezandla zayo khona eNdlunkulu, ababekhona ngazo izikhathi zokugcina ukuphuma komphefumulo wakhe phela uGcetshwayo. Bathi wayekushilo ukuthi yilo phela izitshane lakhe uDinuzulu ozohlala esihlalweni, kodwa kwabakhona umyalezo othi lisize izinyane lize limphindiselele kuye uzibhebhu ngoba wuye oyimbangela enkulu yokufa kwakhe. Ikusho konke lokhu nje inkosi, uDinuzulu lona usemncane kakhulu ngoba uneminyaka eyi-16, kodwa phela ababeyilalele kahle le ndaba yibo phela omntwana oShingana nomntwana wendabuko naye umntwana uDabulamanzi, kanye naye unina waso isilo uDinuzulu uNomvimbi Mzimela. Bakhona basesekile lesi silo esisesincane esithweswe umsebenzi omkhulu kakhulu ukuthi kumele sihambe siyobulala uzibhebhu kwaMandlakazi. Phela uzibhebhu lona wayemosha kakhulu ngoba naso isilo uGcetshwayo lesi sasikade sishilo ukuba sifisa ukuyongcwatshwa kanye nabo obabamkhulu baso emakhosini, njengoba sigcine sesilokhu sicashe kulo leli hlathi laseNkandla, lapho phela sigcine sesingcwatshelwa khona ngenxa yokwesaba sona isilo sisaba yena phela uzibhebhu namabutho akhe. Kanti naso isilo ngesikhathi siphuma phela laphana ehlathini laseNkandla size siya eShowe asiphumanga kamnandi, ngoba phela salandwa yiwo amasosha amaNgisi, ngoba kwakusolisa ukuthi ungathi khona umkhuba esiphezu kwawo namabutho ehlathini. Kwathiwa ungathi sihlela itulo lokuketulwa-mbuso wamaNgisi sathathwa lapho sayohlala eduze nawo amaNgisi ukuze besibone kahle ukuthi siphezu kwamaphi amacebo, njengoba sigcine sidliswe uphoyizini ngendlela engaqondakali. Kodwa selibuyile elikhulu ithemba kwaZulu njengoba phela sekukhona sona isilo esisesincane esiwuDinuzulu esizohlala esihlalweni maduzane njena. Omntwana oDabulamanzi nabo oShingana noNdabuko babelokhu bekhale njalo ngokuthi kulindeni singahlali isilo esihlalweni, njengoba phela uGcetshwayo ekhotheme ngawo 8 February kusalindiwe kuziliwe, kodwa baphoqa lapho abantwana oNdabuko ukuthi isilo uDinuzulu sihlale esihlalweni emva kwazo izinyanga ezimbili ukuze phela kuzoqondiswa lesi siqhwaga esiwuzibhebhu. Siqondiswa phela ngejozi, kwaze kwashaya umhla ka-20 Meyi kuyilapho khona isilo uDinuzulu esagcotshwa khona sabekwa esihlalweni sobukhosi. Wajabula umntwana uNdabuko, wajabula umntwana uShingana, wajabula umntwana uDabulamanzi, wakikiza uNomvimbi kaMsweli Mzimela, wathi zizobuya manje ezosuthu izinkomo. Waqala futhi uZulu lapho kwangathi usuyaqala ukuhlangana phela wawusuthe ukuhlakazeka ngenxa yazo leza phithiphithi zokukhothama kwayo inkosi uGcetshwayo. Phela isilo uDinuzulu sayengasishaya indiva yonke le mithetho lena ibishayelwe uyise, ngoba phela isilo uGcetshwayo sasesiboshwe izandla kuthiwa kumele ukuthi sibe kanye namabutho ngoba sizosusa udlame. Kodwa uzibhebhu ngapha yena akushiwo lutho kuye uma ehamba ebulala abantu, ngenxa yokuthi uvikelwe phela yilo ingisi leli. Phela omunye uZulu omningi wawusuze wazinikela kuzo izimfundiso zawo amaNgisi ngoba wawukholwa ukuthi inkosi yawo ngesikhathi ihambile iphesheya angeke iphinde ibuye. Omunye uZulu wawusuwele nothukela, usungenile nasezimishini ususebenzela abelungu, kodwa wanede wabona ukuthi iyavuka inyama ogqokweni omunye uZulu wabuya. Kazi iyozala nkomoni, liyaguqa lapha eGumgedlela, mzukulu wami futhi umpofu, into okuneswaphakade, amen.